Orlovat je naselje pored grada Zrenjanina u Srednje-Banatskom okrugu. Nalazi se na desnoj obali reke Tamiš, na nižoj lesnoj zaravni. Naselje je više puta tokom istorije menjalo lokaciju i ime. Danas ima 2 željezničke stanice, 3 groblja. Današnji Orlovat je položen na mestu gde se spajaju 3 kratke pruge, takozvanom trianglu. Orlovat se može ubrojati u grupu starih naselja u Banatu. Visoka desna obala Tamiša je oduvek bila gusto naseljena, o čemu svedoče brojni arheološki nalazi. U ataru sela dominiraju tragovi neolitskog perioda. Najpoznatiji nalaz iz bronzanog doba na lokalitetu Umka, koji predstavlja najvišu kotu u okolini, u Srednjem Banatu se nalazi upravo na Tamišu u Orlovatu. To je takozvana piramida ili Umka koja dostiže 99 metara nadmorske visine. Uostalom, Orlovat je udaljen od Novog Sada i Beograda nekih 75 minuta vožnje, pa vas pozivamo da posetite ovo zanimljivo mesto. Razlog našeg odlaska u ovo mesto svakako nije arheologija, ali jeste jedna antologijska priča o 2 zaljubljenika u lov. Ostanite do kraja sa nama i saznajte o čemu se radi. Lovit ćemo divlje svinje i predatore u pogonskom lovu. Domaćini su svim učesnicima skrenuli pažnju na bezbednost, kao i način pucanja zbog guste magle koju očekujemo da će se podići i ovaj lov učiniti mnogo lakšim i bezbednijim. Divlje svinje su bliski rođaci domaćih svinja, zato i ne čudi dosta ukrštenih jedinki u lovištima. Te jedinke po pravilu treba da budu odstranjene kako ne bi dolazilo do opadanja trofejne vrednosti ove divljači. Divlje svinje žive u čoporima, uglavnom oko vlažnih šuma, močvarnih terena, u ravničarskim, brdskim i planinskim krajevima. To je krupna divljač koja je često plen lovaca kako zbog svoje brojnosti, tako i zbog trofejne vrednosti, a i kvalitetnog mesa. Iako po prirodi nisu agresivne, divlje svinje mogu biti opasne jer imaju velike kljove i jako su brze. Očinjaci su im tako postavljeni u vilici da se donji sekači uvek preklapaju sa gornjim brusačima i na taj način se oštre. Lov i još ponešto. African swine fever is a viral disease of pigs and wild boar that is usually deadly. There are neither vaccines nor cures. For this reason, it has serious socio-economic consequences in affected countries. The virus can persist for several months in the environment and in carcasses. Curing or smoking pork products does not always destroy it. Humans are not susceptible to the disease, but they can spread it through contaminated clothes or equipment. The clinical signs of African swine fever are variable and not always easy to recognize. Typically, diseased animals will show some or all of the following symptoms: high fever, weakness and reluctance to stand, vomiting, diarrhea, sometimes bloody, red or blue-colored skin, particularly around the ears and snout, coughing and difficulty breathing, miscarriage, stillbirths and weak litters. Most of the diseased animals will die within 10 days. Domestic pigs can be infected in a number of ways, including contact with contagious pigs purchased in affected areas, being fed with kitchen waste, contact with contaminated materials, for instance, from people wearing contaminated footwear or clothing. Contact your official veterinarian immediately if you suspect African swine fever has infected your herd. Do not move animals from the farm. Always change clothing and footwear when leaving the farm.
Before purchasing feed, litter or pigs, ensure that they come from trustworthy farms that have carried out the necessary measures to protect their farms from the virus. Do not allow your pigs to have contact with wild boar or pigs from other farms. Never feed kitchen waste to pigs. Avoid outdoor farming in areas affected by African swine fever. Do not acquire pork or pork products from affected areas which could cause risk. Wild boar hunters should not come into contact with domestic pigs after hunting. Hunters and farmers should not leave offal from wild boar or domestic pigs in the fields and forests. Do not leave food or waste in areas where wild boar may be present. Contact official veterinary authorities when you find a dead wild boar, even if the area has not been affected by African swine fever. Lov I još ponešto. Moj pokojni deda bavio se lovom dok sam ja bila mala i neka prva sećanja na njega su mi dočekivanje nedeljom njega iz lova. Zajedno smo čistili njegovo lovačko oružje i sređivali odstreljenu divljač, pripremali lovačke specijalitete. Ali mene tad sam lov kao sport nije toliko interesovao. Nakon njegove smrti 2012. godine, koju sam veoma teško podnela, poželjela sam da nastavim neku našu porodičnu tradiciju i da na sebe preuzmem to da se u porodici ja bavim lovom. Nasledila sam njegove 2 lovačke puške, jednu sam i danas ponela u lov. A prvi odlazak u lov sam išla sa prijateljima lovcima koji su tad već dugo se time bavili. Bio je to lov na fazana, klasičan, dakle, pogonski lov na fazana, gde sam ja išla samo kao posmatrač, kao pratioc. I odmah tog dana odlučila sam da je to sport kojim ja želim da se bavim, pošto sam veliki ljubitelj prirode, lovačkih pasa, druženja, putovanja i eto, tako evo već 6. sezonu bavim se ovim sportom. Što se tiče lovačkog oružja, posjedujem 2 lovačke puške. To su obe lovačke puške sačmarice u kalibru 16. Jedna je, evo baš upravo bokjerica Merkel Schul, koju sam ponela sa sobom. Druga je položara Monte Carlo. Također posjedujem lovački karabin marke Zastava u kalibru 7x64, koji koristim uglavnom kada odlazim na lov visoke divljači sa čeke. Ono što ja najviše volim su upravo ove vrste lovova, dakle pogonski lov visoke divljači, divljih svinja i šakala lisica, gde je veća grupa ljudi aktivna u lovu, gde se uglavnom koriste lovački psi koje ja vrlo rado vodim sa sobom, sa kojima lovim već dugi niz godina. Trenutno držim lovačke pse nemačke oštrolake ptičare, koji su obučeni i kako za lov ptica, tako i za lov divljih svinja. Lov najčešće odlazim sa svojim budućim mužem Ljubomirom, koji je u današnjem lovu, on je u pogonu dok sam ja ovde na dočeku.
ali u situacijama kada ne idemo zajedno, uglavnom idem sa mojim koleginicama lovkinjama. Lovim kako na teritoriji cele Srbije, tako i susedne Hrvatske. Tamo sam član jednog lovačkog udruženja. Dakle, to je društvo od nas 10 lovkinje koje smo jako bliske prijateljice, iako su velike razlike u godinama, ali mi se slažemo kao da smo sve neke sestre. Album sa samolepljivim sličicama. Kad porastem, bit ću lovac. Uskoro u prodaji širom regiona. Kad porastem, bit ću lovac. Lov i još po nešto.klub. Iz Dnevnika lovca, zbirka najlepših lovačkih priča za period od 1935. do 2020. godine. Doživite lov na jedan sasvim poseban način. Poručite vaš primerak još danas. Zbirka lovačkih priča iz Dnevnika lovca. Sačuvano od zaborava. Lovi još po nešto.klub. Najveća očekivanja imamo od najbolje parcele. Zato sam učinio sve što je u mojoj moći da ostvarim visoki prinos i izabrao KVS Capitolis, Confites, KVS Smaragd i KVS Kašmir hibride nove generacije koji su pažljivo probrani za najbolje rezultate u intenzivnoj proizvodnji. KVS. Sejemo budućnost 1856. Lov i još po nešto.klub. Za istinske ljubitelje prirode, lova, kinologije, lovačkog oružja, novih saznanja iz lovišta Srbije, regiona i sveta, kulinarstva. Pratite najnovije vesti iz sveta lovstva na lov i još po nešto.klub. Zapratite nas na društvenim mrežama, prijavite se na naš YouTube kanal i budite obavešteni o našim aktivnostima. Lov i još po nešto. Prvi utisak je bitan. Budite upečatljivi sa vašom novom PVC vizit karticom. Bilo da želite da nagradite vaše kupce sa loyalty ili gift PVC karticama, ili su vam potrebne članske karte sa barkodom za vaše korisnike, ili samo želite da imate uvid u radne sate vaših zaposlenih. Jednostrano ili dvostrano štampanje kartice u punom koloru ili jednoj boji sa magnetnom trakom, kontaktnim i beskontaktnim čipom. New Now Media. Više od multimedije. Posjetite naš sajt na newnowmedia.rs. Lov i još po nešto. Ja sam Marko Pavlović, radnik stručne službe Lovačkog saveza Centralne Srbije iz Kragujevca. Ovdje sam u funkciji domaćina, odnosno jednog od organizatora ove izložbe, nacionalne izložbe lovačkih trofeja Lovačkog saveza Srbije. Iza nas možemo da vidimo jedan set, nekoliko trofeja Jelena Lopatara, za koje je vezana jedna zanimljivost. Naime, ovo su trofeji Jelena Lopatara koji su odstreljeni u otvorenom lovištu u centralnoj Srbiji, odnosno, kao što može se vidi sa ove nalepnice, na teritoriji lovačkog udruženja Srebrenica i Stragara. Ono što možda odmah na početku bode oči je to što po zakonu o divljači lovstvu Jelena Lopatara i muflona i još neke vrste aloktone divljači ne možemo naći u otvorenim lovištima, ali to je jedino lovište i to je kuriozitet da se Jeleni Lopatari i mufloni nalaze u otvorenom lovištu u cilju suzbijanja šteta od tih vrsta divljači. Specijalnom dozvolom ministarstva dobijamo određene, doduše jako male, ostrelne kvote. Po prvi put su izloženi trofeji Lopatara iz otvorene prirode ostreljeni u Srbiji. Nisu naročito trofejno jaki, nisu ni naročito stari, ali možemo da vidimo da su jako lepi, sa jako dobrom genetikom koju nose iz svoje postojbine, a to je Karađorđevo iz Vojvodine.
U okviru Nacionalne izložbe lovačkih trofeja Lovačkog saveza Srbije ukupno je prikupljeno negde oko 70 lobanja, odnosno 70 trofeja predatora, počev od divlje mačke, jazavca koje možemo vidjeti na panovu pored, do naravno najčešćih i najbrojnijih lisica, šakala i najvećeg predatora koji se kod nas još uvijek može loviti, vuka. Ono što je posebno zanimljivo je da smo u toku ocenjivanja i prikupljanja došli do nekih zanimljivih podataka. Prvi je da, recimo, na ovoj izložbi je izložen trofej lisice iz Vojvodine, iz Mladenova, koji je izjednačio državni rekord po jačini. Možemo ga vidjeti na drugom panovu, znači treći je sa leva u gornjem redu. Pored toga, znači, izloženo je nekoliko izuzetno kvalitetnih, jakih trofeja vuka. Ovdje možemo vidjeti i najjači trofej vuka, znači, koji je odstreljen u Knjaževcu, znači, poneo je i zlatnu medalju. Najzanimljivija stvar koju smo saznali prilikom ocenjivanja ovih lovačkih trofeja je da jedna divljač koja je relativno nova u lovištima Srbije, ali koja je izuzetno brojna, to je šakal. Od nekih 30 lobanja šakala koje smo prikupili, preko 20 je ocenjeno sa zlatnom medaljom. To govori, o čemu nam to u stvari govori? Pa to nam govori da je šakal koji se samoinicijativno naselio ovde, našao vrlo dobre uslove za život, vrlo dobre izvore hrane i da je jednostavno negirao sve ono što literatura i biologija kaže za njega što se tiče veličine. Znači, kod nas u Srbiji šakali rastu mnogo veći nego što kaže literatura, imaju mnogo veće lobanje i retko koji odstreljen šakal u stvari nije u nekoj od medalja. Lov i još ponešto. Nakon lova, ostreljenu divljač čistimo zajedničkim snagama. Ja sam više stručnjak za lakavu divljač, dok je on za ovu sitnu pernatu i za zečeve. Što se tiče oružja, moram priznati da iako je muškarac, on je mnogo pedantniji i mnogo to bolje radi od mene, tako da čišćenje lovačkog oružja uglavnom poveravam njemu, mada umem to ja i sama, ali Bože moj, kad već čisti svoju pušku, šta mu je teško još i moju. Što se tiče zanimljivosti neke između mene i mog budućeg supruga Ljubomira, on je, moram priznati, bolji strelac što se tiče letećih meta, dakle bolji strelac za ptice, dok što se tiče krupne divljači, pucanja karabinom, tu nema premca što se tiče toga, tu sam ja glavna, ali dobro, volimo se i podržavamo se, tako da ne zezamo jedno drugo po tom pitanju. Ako se divlja svinja lovcu približava direktno, gde se vidi samo glava, nije preporučljivo pucati iz lovačke puške pojedinačnim zrnom. Prsa se spreda ne vide, jer ih pokriva dugačka glava. Puca li se spreda prema plećki, sva je prilika da će zrno okrznuti lopaticu, pa neće biti smrtno ranjena. Ako je pogođena divlja svinja pala, lovac može i mora da bude jako obaziv, jer se može desiti da je pala samo u šok, da će se ubrzo podići i napasti lovca. Može ga i opasno ozlediti. Ranjeni vepar ili krmača mogu postati veoma opasni ne samo za lovca koji ih je ranio, nego i za hajkače. Kad svinja napada, zaleti se veoma brzo. Vepar udari kljovama odozdo prema gore i prouzrokuje duboke rane. Krmača grize gde stigne, a to prouzrokuje velike lomove i teške rane koje se mogu inficirati. Zato se za ovaj vid lova treba dobro pripremiti i slušati organizatora lova, te nikako uzimati olako opasnost od divljih svinja. Kad je uzbuđena, bilo da je u napadu ili u begu, divlja svinja u trku ima izdignute čekinje i uvis podignut ili pravo ispružen rep. To su znaci na koje treba obratiti pažnju pri pucanju i ranjavanju svinje. Divlja svinja pokazuje svoje raspoloženje repom i on je kod nje uvek u pokretu. Lov i još ponešto. 2020. godina, kao što svi znaju, je i za kinologiju također bila teška godina. Mnogo takmičenja je otkazano, mnogo vlasnika razočarano.
Posle ukidanja mnogih zabrana zbog korone, članovi Kinološkog društva Lepenica iz Kragujevca su među prvima koji su pokrenuli aktivnost. Brzo su se organizovali kako bi održali 16. nacionalnu izložbu pasa svih rasa. Željni ovakvih manifestacija odazvali su se mnogi odgajivači iz Srbije, pa čak i iz inostranstva. Odlično organizovana izložba sa preko 450 pasa. Ocenjivani su u 6 velikih ringova. U ovom izveštaju vam donosimo po nama najzanimljivije završnice nekih FCI grupa. Pre toga vam predstavljamo mnogobrojne mlade vodiče. Svi su dobili medalju za učešće, a pehare prva 3 plasirana, među kojima se najbolje pokazala Aja Jovanović sa svojim psom rase Čau Čau. U 6. FCI grupi u jakoj konkurenciji najbolji je bio dalmatinski pas Mediolanum Gile, vlasnika Nenada Devića iz odgajivačnice Mediolanum. U 7. FCI grupi, u takođe jakoj konkurenciji, na postolje se popeo irski crveni seter Joy of Life, vlasnika Dragana Maksimovića. Među cunjavcima i psima za vodu u finale izložbe se plasirao Lagoto Romagnolo Čili, vlasnika Jamile Radojević. U velikom finalu nacionalne izložbe pasa svih rasa u organizaciji Kinološkog društva Lepenica iz Kragujevca 3 najbolja psa je birao generalni sekretar Kinološkog saveza Srbije, dr. Mahmud Al-Dagestani. Drugo mesto je zauzeo velški korgi. Pobednik izložbe je postao oštrodlaki jazavičar Tosca Sky Una Ofjejni, vlasništvo odgajivačnice Nigels House. Lov i još ponešto. Ranjena svinja, posebno ako je smrtno ranjena, obesi mlitavo rep, zavlači se u gustiš, a kasnije odlazi u kaljužište u kome pokušava zaustaviti krvarenje. Posle se zavlači u gustiš u kome se osjeća sigurnije. Iskusan lovac, posle pucanja na svinju u krdu obraća pažnju na pokrete repa i zna da li je divlja svinja pogođena. Ako svinja posle pucanja drži rep uspravno, uvis, lovac je promašio ili je divljač lakše ranjena. Ako posle pogotka divlja svinja u begu mlatara glavom i sudara se sa drvećem, a pri tom joj rep visi mlitavo, smrtno je pogođena u pluća i neće otići daleko. Lovac mora to sve zapaziti jer divljač brzo zamakne u najbliži gustiš. Neiskusan lovac opisano ponašanje previdi i učini mu se da svinja beži kao zdrava, pa lako odustane od potrage za smrtno ranjenom svinjom. Prvi put sam otišao u lov davno još 1996. 7. sa pokojnim ocom, on je bio lovac takođe. Bio sam u podmlatku do duše. Aktivno sam počeo da se bavim lovom pre 4 godine u lovačkom društvu Tamiš Orlovat. Šta me navelo da budem lovac? Pa inače sam veterinar po struci, tako da volim kontakt sa životinjama, volim da održavam lovište, uglavnom to obilazim, gledamo svi zajedno. Najviše od lova volim, što se tiče ovih grupnih lova, najviše volim lov na fazana, to mi je nekako onako šetnja, priroda, nisu teški tereni, svi se vode da rade, da gledamo sve kako rade, to mi je nekako najlepše od tih grupnih lova. Od skoro, od kad je Teodora počela da živi sa mnom, idem sa njom u lov, svaki lov idemo zajedno, tu duše odem nekad sam kad me pusti, da odem sam, ali to se malo ređe dešava. Oružje uglavnom čistim ja, pošto ne bih da idem da ona to radi, zato što ipak dama je to.
divljač pripremim ja onaj prljavi deo, što bi rekli, pod navodnicima, a ovaj čisti deo kuhinje, to je njen posao, pošto ona je stvarno specijalista u tome. A imamo tu par situacija koje ne bi smeo sad da kažem, ako čuje, bit će tu svašta posle. Imala je neki promašaj koji ne smem da prijavim, ali eto, neka bude, neka ostane samo na tome. Doduše, imao sam ih i ja, ali ovo je baš bio onako zanimljiv. Lov i još ponešto.